Emani. Wangikhulumisa. Yaka, ngicela ngikhulumisa be. Chibo baby, chi. So wena indawo ngitshela ukuthi ungigadi wena. Khathi ukije se. Indawo uzongisusa ngikha indawo ungitshela ukuthi ungigadi la uzosebenza uma wobho wena. Ngubukije se bona baby. So wena mangitshele karesi sokuyimandla so ngiyecela imali ngikhaya. Karesi awudla ngithi 1 rand karesi izikhoma zakho lezi ikho zikhamba zikhamisile so awudla ngithi 1 rand. Kwani kathi izinto tuvona utsvaga Maria ndakuba. Utsvaga mari ngani? Antoni uyasebenza lapho ungigadi. Usecurity uma wobho sibiki. Ani ndo man. Awusakwazi ukukhuluma. Akwazi ukukhuluma ngoba imali awulayo vele ukukhuluma. Akana ukhuluma nini mali? Inenge peace job but nini kubasa kwangu cha kuba gadi peace job. Ngokuthi peace job. Yipho umsebenzi olawo. Ongangitshela ukuthi hayi lo umsebenzi olemali silolethi imali endini. Uzothi nini nje ndiri investor. Investor nga? Ndino investor mtown. Vele mangakola ngicaphula la ukuthi wangisusa ngikhaya. Ungitshela ukuthi investor. Ungugadi uma wobho. But zvine basa andi ndo uya ndorarama nayo but tengodana nawo ndinguri gadi zvine iko zvazoipa papo nokuti wagara neni wakuzoona mai ndiri gadi saka yamhosve kuti handakudza kuti ndiri gadi so wena expect every month ibe ngicela imali ngikhaya tinohora cheto tikazvinonoka kuhora iko zvinezvi nhasi date 16 hatisataura lobu uholani imali ongangitshela ecaqayo sike ongathiwa ihola yipho sha $100 tinokwanisa kuncengisa shamari kuncengisa $100 but tengodana nawo ndengikwanisa kungozvimanija wano ndichingo $100 iyo yandehora plus ndiri investor futi nyewe tazikubalance yipi invest company singathi wona usebenza ku investor mali ndichatsvaga rimwe basa andakugara chese ndichatsvaga rimwe basa saka iko zvino zviri kuenda ku right kahle kahle wona shamari inini shamari ndiri investor shamari handina mali investor yini uma wobholo but ndio ini andambokufosa kuti uyozogara nini sha waudoti ndikwidza bi andambokufosa ini saka yo weda undirore mari shamari andambokufosekedza nini shamari